Anay ko, tinumpanak. Sa nagpungot-pungot na kasta. Dodong ipatam di po ko. Nagsakit. Natangkin ti ulom, nagpupungtutak. Saan ka nga sumabat na makiapa ka? Nangruro na makainuma ka. Anay ko, dodong, anay ko. Pabagayang padaanan nyo rin ang kapaset. Iti pagkasalitaan tayo. Programa tayo na puluhan. Idi, kalman, lahing. Di pagkasalitaan. Di bagayam tayong dudong nga idi kalman lahing kano anapasamak. Padaanan nyo, apay nga dangdangran na ti asawa na. Padaanan nyo. Idi kalman lahing. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tupulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Nembag, malimyo amin nga sa kapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, iti fanpage nga Dirmanon Nemi, iti social media at tumanin nga sumangbay di programa. Idi kalman laing. At iti pagkayab nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapkawlaw tinimbag nga oras, nimbag nga malem, nimbag nga rabi, uno anya man nga oras, tayo naman napaseteyan nyo ita. May isang oras kante pa nagdadanggay papagayam, iti pagkasalitaan ni Dudong nga nakapana, iti nagsikug at tilapia. Nalaing nga pumana ni Dodong kahit nakapana ka nun ti nagsikug na tilapia. Padaanan nyo. Inagano din ni Rugi nga iba sa papagayam dati pagkasalitaan ni pagayam tayong Dodong. Idi makapana ni Dodong iti nagsikug, nagbugi, nagsikug at tilapia. Sagudayan ko ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng Manong Nemi agsagsagana ak nga mapanagpana. Kapindas itatagpana Manong Nemi tanapudot. Aglinong Manong Nemi digiti mapanaan nga tilapia. Karpa wano lapes purong. Edi asat ganak ni nanang. Napudot Ite ko mabigat sa salong mo nga managpana. Nang maditibigat. Apay met. Nabimbinas ti aldaw, agmatuon. Lipas pangal daw. Kat saan ka makadengagana, kan makaboyan ni programa ni Manong Neme. Nanang met. Itugot ko cellphone ko. Kasa doon mapukaw. Sabarin sa amat tiraran tayo medya karayan baro. Ninanang met. Kakaiso nang agawid ak nga pamanagpanag. Kastaon iti isem yun nagdatakil nga tilapia kada. Karpati sangat ko. Nandan samot sa bali nga tilapia nga pampanaim loko. Inanang, nagrugit pa ron da. Amuman nga kasto nga oras kit agala ti tukmem ni Kriste. Inanang, katuwan. Aglabay ti bigat. Sa ibilag na. Kit untuno makalaman kit makamilag. Rugyan na niti agala ti tukmem. Kit kasto nga oras na kit agalala pa lang. Gapot agbalbalo niti pangal daw na. Nang mitilad ay bagbagada. Makapabibisit kayo sa awon sa amin ti mapanaklo. Sigurado nga tilapia. Nga imingat dito pampanayam manin lo. Oy, ubing ka pa siya Dodong. Amang ano makasikog ka nga din na oras. Manong Nemi nagkaradwaran kami elementarya ken high school ken ni Christy. Nga magpadpada kami saan nga nag-college Manong Nemi kaputirikat tibiyan. Balon ni nanang, ilinto, tatalukam nga kakabsat, kadsyak tinaon na.
Being siyak tinauna manong nemi siyak maten ti makuna nga breadwinner. Makilablaba lang ni nanang manong nemi ken komporma ti mabalin na pamuspusan agtaraken ti native nga manok, agtaraken ti baboy ngam tinamat mapaado. Ti manok tagpistimet uno takawan. Taltalumat lang ti pasaray talo uno upat ti taraken na nga baboy. Aday din ba nagkursunada kini Christy at akampay lang ti high school kaya dinagraduar kami manon nemi mapangkumatan paspasyarin di balayda. No pa istrikto ni tatang na. Gabot ubing ka no pa lang ni Christy. Kanti kayat na kano pag-asawaan kini Christy kat hawayano uno baknang. Didak kano kayat manong nemi. Ngem. Nakadakdak ka lang nga ngem manon nemi. Tatsamtsam ba ak isuna no kasta nga mapan aglaba. Ket agalan tumaten tutok mem. Ay iti kasto nga oras manong nemi ket adadjay. Agal alat tukmem. Si malong iti surungan ti paglalabaan di kiti kalugaran mi manong nemi ket agdangang paiso. Dengan tama buting dito. Ay, adagayam kaduan. Kaduan agayam ni nanang na. Sayang, damad gayam ni nanang na. Nakunak tinakam. Si malog ti mapog kalpasangan na isaganak panong nemi ti panak ti butuon ko. Si miro kak karigiti dadakkel nga water lily. Dito'y manong nemi ti paglilinungan di kiti mapudutan nga tilapia. Kada pagso, nagdakkel ng tilapian. Ti agil-ilad manong nemi. Il-iladan na ti igid ti bingkol nga dalumot na. Kuko kaitang. Apo naala. Uy, mato ka. Limong awa kasta. Sa ako lang. Ginuyod ti. Sendan ti bala ti panak manong nemi. Wow. Naglenga pumana talaga ti tilapia. Naala di ulo na. Naimas sa sipsipan ti ulit ti tilapia manong nemi. Adangatan kagudo ti oras manong nemi agpampanak. Iti tumalyawag ti baba. Agmaymaysan, awanin ni nanang ni Christy. Kabutadong tinaalak manong nemi nagpababa ako. Bimato nga kabimasat, binatog ko ti batog manong nemi, limong awak iti batog ni Christy. Nalitaw ti dano manong nemi ta nakatangtangkayag di init. Bimato nga manong nemi, sak bimasat, idadakon ti asidek ni Christy, limong awak ka naging inayag. Kinitak-taglaw lang manong nemi, awan ti kadwami. Inasit ka, Christy. Ay! Ala! Ha! Dudong! Nakigtot ka? Ala, apik, saan ka naputan? Adot na alamon nga tukmem? Adon inyawid ni nanang di naalak, naalami. Ituloy ko pala tagalak. Napila nga, nayon timapan ilakon to ni nanang. Nakapinpintas ka. Hala, Dudong, saan ka umasisidek? Apay, di mo kaya takitaan natin ang panaak nga tilapia? 5 nga tilapia nga rakkel sa 2 nga karpa. Kang ganto 3 nga tilapia ito ko ka. Kadagyaman ka. Mani po di paritan nakbatin ni tatang mo, amang pasyar kang ka, di balayo. So nga raranayan ka dito I love you, Christine. Kinanak man ako na yung makita pusak tilupo na. Huy, wala ka, dudong ka. Wala. Ikataman na ito dunaig mo na. Apa ikataman pa dunaig ko? Kat sa awan brak, tilang pantiktad na. Kanong tandunaig mo, ginuyod ko. Ay, ala dudong ka. Pawan eh, tas tabarukong mo. Ala ka. Apay, ayatan ka man. Noon yaman ti mapasamak ka na ta. Nakasagahan na ng mga kasarkan niya. Uy, mano pala tawan mo? 17 ko man. Kalkalaingan na. Karisabong akpay lang. Kariskabong na nagpinas na sukog tabarukong mo. Ala, ibatam ta so. Ala, dudong. Uy, di mo pasal-pasalin na kasta. Ala, dudong. Kaslak lamang agpisal manong nemi ti paloom ko nga atis.
iti namay akon ti duwa barukong. Sa ko inarakop ng inamalan, di kiti bibig naman ang nemi. Oralag sa gawisyo tirik na kanong na. Gapot kabayatan, tinapahot nga panaglanang di kiti bibig mi, ay ayamag kasagsagasa nga pagsinsid ng blaten, ti barukong naman ang nemi, sa iti baba. Insilsil ko manong nemi, ti dakulap ko, iti ayan, ti pantina, tapno sa pulik manong nemi, tapno agalak mat iti tukmo. Dudong, ala ka. Di mo kaya't, ano pa yung arod ko, nagmayat gayam. Mayan, pananta, sumangat ta. Ano to'y, ti sirok di algarubo. Anda pagtutugawan sadya ngumayan. Panaeng ka ita. Papagayam, madamdama, medyo igupit tayo lang, bitinin kami lang. Madamdaman to na jay panangpana ni Dudong, jay tilapia ni Christy. Ay, Orlando Andres, kumusta? Naragsak nga pa nagdangdangag dagiti amin nga taga Barangay 24. Makupit ba kara kung na. Sige, Orlando Andres, thank you. Ni Heaven Madrigal, Novelin Ramos. Stawatan ka ni Angie De Jesus. Hello, Angie. Dagiti kakaduan nga taga Hunuka Anemers Group. Agramatang ka ni Mercedes Sanday Dutan. Ay, ni Cyril. Cyril Estavillo Pagrigan. Tay father ni Signet. Birthday ni, bakit mo, di ba? Happy birthday. Kini misis mo. Jackson Acosta, thank you. Ni Mercedes Tanday Tutaan, Heaven Madrigal. Happy watching nga na kayo. Ni hello, gani Police Inspector Roland Villalos dito San Juan, PNP. Kumusta dito kapulisan nyo dito San Juan, Ilocosur? Basta tayo kay Clarence Galbiso Sau, Kablauman, Kablawam man ni Brian Guzman dito Barangay Dagupuen. Sige. Ni Rosita Ochoa, ni Michael Ramos once again. Ni Andres Kakal. Kumusta ka, Andres? Andres Kakal. Na Shalyn Agbayani, happy watching. Charlene Marcos Besas. Stawatan ka ni Jerome Lee Sevillano. Merly Pambid Ballesteros, happy watching. Stawatan ka ni Romero Tapawan. Ni Elmo Duguen. Ni Marlo Lisandro Villegas, Rodora Makakulop, Abraham Rasos, ni Saysay John Sainet, ni Roger Sugitan Tapuro, nangipatayab ti 45 stars. Thank you. Ronel Samoy, happy watching. Jason Agno Tudoro, kablawan teman dagiti Jade HD Boys di Taiwan. Chrislyn Yagin Yakap, ni Vanji Ramil Sugitan, Uno Virgi Ramil Sugitan. Meron na pakundudang Joaquim, Jane Bragas de la Cruz. Meron na pakundudang stawatan ka ni Andres Kakal, ni Jack Babasa tanagan mo, nangipatay star, thank you. Ni Tito Bay, Owa Aguinaldo Arcebal. Stawatan ka ni Heaven Madrigal, Marilyn Rin, ni Marites Katindoy, Arcel Laagen, ni Nemalin Palencia, Veloria Borja. Pag pinustandang Nemalin Palencia, tinangalaan ni nanang mo't nakan mo kat na drama nga ti Arcos dagiti ramay ni Nemalin nga inaramid tayo di 1980s nga drama nita BBC DWLW. Roger Sugitan, Taguro Tapuro, Joseph Banyaga, kablawak ma ti pamilya Banyaga dito'y makayap-yap ban from Joseph Banyaga.
Kaslamat lang kay ni Jen Sia Rus, ni Ronald Albayal Decano, Juju Pescador. Kasto nga oras, mandamat ililad yo, ala, agilad ka, maturo, awan, agida kayo, kabayatan naman, magbuibuya ka, nagdingdingig ka ka nga music. Next Sen, sa Gibo, happy watching. Kablawa ko naman, nung namin na kita'y tanod dita libtong, madama ti pinta sa tanod ni tanod Jimboy, Aleta, ni Gilbert Gabriel. Daman di kita saan ko mabasa nga text yo, message yo, alagit pasensya kayo, taado kayo, Arlie. Novelin Ramos once again, kasaran na kini Ellen G. Sanchez. Happy watching. Papagayam inteng roden ituloy nga ibasa rito pagkasaritaan ni pagayam tayong dudong tipo mapana nakapana iti nagsikug at tilapia. Manong nemi di makasangad kami kiniya Christy Indisok apinatakder. Inikat ko tibaklay ko nga pana, ken kiti naubon nga alak at tilapia ken karpa. Nakatakder la tamat. Ay kang narakop ko. Urlagga sa gawisyo tiriknak manong nemi di amalak manen nga nanaman di kiti lips ni Christy. 17 years old, kastamit kanyak manong nemi karugrugson mi unay. Ala dudong, ang mga nagsikukak dinaktob ikasar, oh man, ikasar ka. Kaya rin ka kunti pumapana manong nemi nga si miruk-siruk iti siruk tinarukbus nga water lily. Tapno sa pulit manong nemi dagiti panaek nga tilapia. Nayanta dagiti bibig ko manong nemi iti barukong na sako pa lang yung pababa. Oh, apay. Ramanak pa lang muna sa akong tupanain. Noon na imas matlang taulo na. Loko ka talaga, Dodong. Kadagpay sumanong nemi, adamat mabuybuyak. Digitay sex scandal manong nemi. No nalaingak, nagpana, nalingak mat nagsipsip manong nemi ti ulo ti tilapia. Kastaunay manong nemi ti ringgor ni Christy. Iti sipsip-sipak manong nemi ti ulo ti tilapia. Kasta ko iti panang pungut-pungut na kanyak manong nemi. Awanan ti bibiyang mino at daman makakita kada kami ngam iti kasta nga oras iti kaigid ti karayan kat awan ti matatao dakam lang. Siyak nga napan nagpana, isuna nga nagala itutok mo manong nemi. Aging ka manong nemi, disang ko naman palang tiriknak, imbiat kon ti panak. Aray ko na ni Christy. Medyo marigata na manong nemi. Ang sakit. Saan ko na kaya? Dapat adan ti ulo na ti uneg. Ha? Saan ka basit lang nga amos? Aray ko, Dodong. Nagdaran ti tilapia. Nagdaran nagpeso manong nemi di kitaek. Hindi nagdumugak kita. Iti poon manong nemi talgarobo dito yung pasanggir ko ni Christy. Kat kastaunayan manong nemi di panang-panak ti tilapia. Aging ka nagsabaten tirik nami manong nemi. Ngam nakaantapay lang. Takayat ko nga ipidua manong nemi. Di maipiduak manong nemi kahit kumapay ti mamitlo. Ngam na nagbugkaw iti surungan mi. Ay, susula, nakakita ka na ta. Manong nemi, kastoon iti alistomi, nga napan naglingid.
Hindi kita arwate, galain Awanin din ang bukaw karatak. Ipamitlo tapay. Diyan kaya atin. Deta maten manong nemi tinangrugyan. Nga tinaka-schedule katag tunggal Sabado manong nemi. Wen, agabsenak no ka ti construction nga pagtrabaho. Abi agabsan ka man in dudong. Sabado, baka di kagsweldo. Tindak agpana eh. Kada Domingo nga panagpanam. Manarimaan iti panagbuos sa kaagabsen. Boss, sa balit mapadamang panain. Sa balik at tilapia. Naging kama nung nemi, kalpasantin ng mga bulan. Imay ni tatang ni Christy dito'y balay. Ninanang tinakasarita na. Ay, atanaw, sige gayam. Ayan dyan alay nga anak mo. Manong nemi, siyak ti bagbagan ni talakay. Mapanag ti kusina. Maglibas ak mapanag ti, wag magnakit ti kusina, rito ti kusina. Dodong! Ay, masabol na ka ni tatam nga Damian. Awanak nanang. Ano ko, awang ka no naguni ka, Ardong? Ada akong dilikod, manong nemi, di manak dinanon tilakay. Hoy! Tata, libasan na. Awamat mo kabasol ko kada kayo, tata. Stop na yung maghayo nga libasan kayo. Alangawan. Masikog, di Kriste. Kahit si kakano ti ama, ti anak na. Tisikog na. Nagloko kayo ng umpingan. Manulat tatawan nyo. Di mo man lang, madmadlo nga, dagay may relasyon yon. Kanada pa yung mapaspasama ka na kayo. Gayam kit idya karayal nga, ay susapo, pampanaim ti anak ko. Pagdaragan nyo, tatang, na ikasar ko ti anak yo. Pero maglain. Hindi na kaubing kayo pa, basapay ang kasawa. Ilang babawi kayo ito ti kasto nga kinarugsoyo, o beg. Kasto ni matipan ng Joseph ni nanang manong nemi. Ay, nanak ko. Sige din naman na makatulungak para ka naging tikabsat mo. Nga agsapol, ti pagbiag tayo. Agasawa ka man nga din na oras. Pagyanan nyo nga ro dito ay. Kapilitan nga dito yan ang tapnon ta kadwayo nga agistimar kadwayo ni Christy. Nagkasar kami ti Huwes manong nemi sumagmanulaing tinaalami nga ninong. Ngam sana kaya't manong nemi ni Christy nga sadya balay mi ti pagyanam mi. Dito kam ngarot balay da manong nemi nga nagawin. Ay, Dodong, tatang. Diyak kaya ti sadot ka manugang. Banyo tatang na basta dalagi di pagtrabahuan, construction. Kan kada Domingo mat nga nakagpana. Damno da mailako nga wano masida. Gurnong kayo tapno da ususaron to di asawam nga agpas ngay. Uwan datang, no problem. Manong nemi sa balit ibiyag ta asawa na ken baro. Talagang obligado ka. Idi ninanang ti pangtidak ti sweldo ngimitan kada Sabado. Itanggaya ni Christy di takulap na ti sweldo. Eto binalang na. Binilang na. Api kurang. Kagangin lang ang merienda sakot pumainom sa paminsan. Kasi naman makurunong ta. Diyak ko mag-merienda nga ron. Ako mang tuminom Makiinin humaklatan, diyak na ron mabain. Kayod ko, mangipatakdertan di balay ta. Pangalan ta rin pagpatakderta. Nuno saan ka, agkasera ta. Pagkasaran ta ko ma. At napakad nga malay, iti amyanan dito nga lugar. Malagip mo, na pinanawan na iti napandid siya kagayan. Kinasarita ni tatang, diyaking kukwa. Kat mabaling ka no, madagyan siya diya. Sinungarte ka doon, wanagubra. Di pag niyatin ko. So kaduak pa lang. Di mo kahit ng suminatan? Gusto na bagbaga na tatangin ni nanang, suminata ka nun.
Tamuta tapno amutan ti awan. Wano na umatakanyak. Matakas ta. Manong name si Minakam nga roden, kaditoy nga nagpasangayan ti asawak, ditoy ti bunga, manong name ti pinangpanak ti tilapia nga nagsiku. Ni Dodong, manong name Dodong Junior, Juniorak the third, Eduardo the third, manong name ti anak ko, ti anak mi. Nagrigat manong name mariknak ti rigat ti biyak, awan ti awan. No kasta nga awan pagtrabahuak iti construction, kapilitan, agpugpuguta ka pa nagpampana. Naswerte akmat kidi ata, do di kita mapanaak manong nini. Edi aginaw mo rin, ti asawak para ti may kadua, manong nemi, nga anak mi, nagbalimatan nga sa lusa. Nagbayakan. Di api bukawan na. At sa bali, papapanam ti kaya na. Ano na? Pagiulit. At sa bali nga pampanaam siya karayan ko na. Luko ka. Apay kagkaramot ka. At sa bali nga pampanaam. Apay saan lang kasi kababae di biyag mo. Anak ko. Alam mo na kinaramutan naman. Anay. Apay sinong panak. At nakasano ka nagkaramot ka. Aray. Ano muna tagkaramot tilok. Pungutin. Anay ko. Anay ko, Dodong na ko, dinakpo, nanay ko! Sa ako indurunin manong orel na parusisi. Nagloko nga tao, kinamatang kinaramutan ti rupak. Titakyan ko! Kinsi ka, kami kinirumpa na kami nga pinungutak. Nakasano ka nagkaramot ka? Nakasano ka nadaman kami pampanaam ka sa mahal di karayan? Nagloko ko, sino ko ma? Matandaan ko siya, kapay nga raw, hindi siya, wala man, baka na babae sa diyan, mapabuto, dandanunan ng pampana, sa mali pampana, Sumartan ka. Loko to yan, mga aramid ka pagkapada. Parang tumanong nemi ti pumanaw. Ijabalay manong nemi ti pangagasak ti kinaramutan na. Nananotaro pa ma, Dodong. Nanang kinaramutan ti asawak. Paulit din sa akin na kangkan. Ano basol mo takas na ulit, di ba nang karabot agad ka? At ano sa bali nga pampanaig, no mapanak agpalid yung karayan. Ilaya po. Nagbalimot nga na imon di asawam. Ngunod na na. Kaya na nga rod. Tinungpa ko na sa ako binungot. Dangran na tiloko. Ti magadakas manong nami nagipulong kinitatang. Umay mo tinitatang. Dodong! Wala, data nilakid na yan. Di katugaham. Sinawag. Tatang, yung loko ka, pitangram tanak ko. Tatang, guro ka mabidlang. Ang kaya nga dumarok, di ka dumanong, baka balsan kayo. Sige, bumalas ka! Tatang, pag nga siyo, pagtalayan yung tirik nayo. Kita nyo tiro, langak, kita nyo titakrupak, kita nyo takya ko. No saan kinaramutan, sa kumamatinong pakin pinungot. Wala tatakanumat sa baling ang babae nga pampalayan si karayan. Agim imon ti awan, ti angin ti anak nyo tatang. Pagpangasiyo, apaming agasawa, kayo makamangiramraman. Ano ko ba saan? Kadang ti anak ko. Saan ka nga dumarop? Ang mga numalipata ka man, katugangan ka. Le! Tatang met, pagtalan direk na yo. Apaming agasawa na to. No hanggang kuman na imon di anak yo, awang kuman ti kastoy. Manong nemi, diyak nag-awid iti makalawas. Ito ay balayan na nanang. Di ka kumat agawid din takitaan no anyot mapaspasama gan sa di balayo. Diyak ay kasi nga ramid ti asawak nanang. Tano kasapsapa kaya tumat gamin nga nag-asawa. Naginawa na nagmasukog man di asawa, duwan tun anak yo, hustong taon. Tila babawi ka ng asawa kay kuwana. Naimon man kayan ta. That's kaya ng kakristi. Kita kung ano mapangkaagpana, di ayaw bamtap no problema. Itugot na ko man di anak mi. Kituin. At dapat mabaling nga, pagkareminda nga linong. Bayamon na lang. Jaksang-sang betalan. Jaksang-sang betanan kunak manong nemi ngem kalbasan, ti makalawas, imay, nga uban na ti anak mi.
Ninanang tinakasalita na. Nanang, ay, Kriste, dumanong kayo. Ano, amunti ba na tapo ko ka? Ni Dudong Diterda. Makala po kapag mo. Eh ni Dudong, alat na kusina. Aling kadanunan eh. Nangig kumanon na imita rin patik ng umas isde. Nakalikudak mat manong. Iditara kupan na. Dudong. Abay. Pagungat ka. Di ka mailiw ka niya. Unapod doon nga da, pampanahin mo sa bali dya karayaan. Kapan ito pungutan ka manan? Sorry. Kailangan na ito kinaramutan. Nagbalinang na piglat. Tirupak. Aglaing tumot lang dito. Gumata na ito ti pangagastap no. Saan nagbaling na piglat. Sorry. Sa anak to ng gimimon. Basta gawid ka sa jibalay. Mailiwak kang ka. Sapsapulin na kalakatanak ta. Kasapulang magsibog ka. Tapno na lang to na ito'y pinanam. Bugi tilapia ang pinanam. Wala na. Saan ko ito nga rami din sa ito agimimon? Promise. Promise. Sige. Muna kayo sa marunong ak. Nagaganda na yun. Manong nemi ti pagpintasan na daydilaeng tinakaro nga apami. Ti panang karamot na kanyak, ti panang tumpak, yan panang pungot ko. Adamat kayo ti panagap-apay man nakuhang sinong batlaeng, nagpungtot ako, nagsardengan. Nusumat nagpungtot, isumat sakmat din ti sumarte. Aging ka manong nemi nga nadaan kaming talo nga bunga. Ni Eduardo III, ni Jennifer, kastamatan ken ni Dudong. Dudong? Ni Daniel ko na kuma. Manong namin nagtultuloy la tamat tirigat mi, no kay kasta, pagpintasan na, kalpasan na, nga nalpas ti lockdown na kunada, nagsubliak mat lang ti konstruksyon, ngayon maton ti posisyon ko manong nami, pasari at depende kiti kundaway nga mangalakan niyak, tapno kontrataek, da di patarimaan da, uno paaramid da. Di makil ti sweldo manong nami, irinto tani Christy, kapota naglaygetan manong nami, nangipatagdarmatan, iti tiyanggi, iti sariping di balay mi, kadisot araramiden na, badbantayan, kadag pa, aglakumat, manong nemi, kadag iti street foods, no kasta nga dumanon iti malen. Manong nemi, orekas kasano, kat may kanmin tinaran niya ka masakbayan, naging talungan nakmi, no bilang ta, agtultuloy ti salunat, kan kagat mi nga kasawa. Dahito nga rin ti pagkasaritak, nga nagbalin na paset, ti iti kalman laeng, kat sabi kumat at damat na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dimngeg kaken nagbuya. More power to the program manong, and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo, Dudong, pumapana, anakapana, tinagsigog at tilapia. Thank you, Dudong. Tingka panangitaklin iti program, panangi buray, iti pakasaritaan nyo.